Hello mogala ka tlhamalalo go tswa studio 10 Auckland Park mono Johannesburg tumelang ba gaetsho. Gareng ga tse dingwe mo khasong eno lefapha la thuto ya motheo la re le tlile go tswelela ka mokgwa wa gore barutwana ba tsene sekolo ka go refosanya. Molatofatso wa go ja parlamente ka molelo Zandile Christmas Mafe o lebane le tatofatso e golaganang le borukutlhe. Mo motshamekong di-Protea di tlhotse di dirile ka natla mo tikologong ya bobedi ya letsatsi la pula madibogo kgatlhanong le India mo Newlands kwa Cape Town. Lefapha la thuto ya motheo la re le tlile go tswelela ka mokgwa wa gore barutwana ba tsene sekolo ka go refosanya ka ntlha ya fa mafapha a maleba a sa le neela tetla ya go letla barutwana ba bantsi mo diphaposing. Dikolo tse di mo gare ga naga di bulwa ka moso fa tse di kwa mabopong di bulwa beke e tlang ka Laboraro. Fana bua le bobega kgang ka ga maemo a ipaakanyo ya dikolo go tsweletsa dithuto ngwageng one. Tona ya thuto ya motheo Angie Motshekga o neetse ka mabaka a goreng dikolo di ka se tsene ka botlalo. Go ya ka tona molawana wa sekgala magareng o ikaegile go COGTA gore e nne yona e letlelelang barutwana ba le bantsi go ka tsena ka fa diphaposing. Our regulations and our protocols are dependent on the protocols and the regulations of COGTA. So we have to go back to them to say the country has decided to live side by side with the virus, strengthening all the other preventative hand washing, which we think we have mastered in our system. We are appealing again to get COGTA to allow us to reduce from a meter, because now we're still stuck with a meter, to a 0.5. Le fa Motshekga a batla go ka soka COGTA letsogo Kgotlataulo ya sekolo FETSAS yona e mo kopile go rwala maikarabelo. I think it's crucial that every learner should return to class on a full-time basis as soon as possible. Although the Minister said it depends on COGTA and the National Corona Command Council, it's her responsibility as the Minister of Education to lead. She's got the backing of the unions and the SGB Association from our side to really plead the case of the learners. It doesn't make sense that we allow contact sport on the one side to take place without masks. But learners are not allowed to sit with masks next to one another to receive education. It doesn't make sense. Ka fa go jelengwe mokgatlho wa barutabana SATU o amogetse tiegiso ya sešeng e dirwang ke lephata la thuto ya motheo. We welcome the decision by the Department of Basic Education to allow our schools to continue with rotational timetabling. Le fa SATU e re e tla dirisa dibeke tse di mmalwa tse go kaela tlhoko maemo, NAPTOSA yona e re tla batla dikarabo go ba saense. We, on our side, are talking to our scientists, together with other unions, so that we also hear what they are saying about the future of this virus. What is the what are the plans in terms of mitigating the impact, particularly in our schools? Motshekga o buile gape pele ga dikolo di bulwa gore ga di kitla di dirisa moento wa COVID-19. Jaaka fa ngwaga di thuto o simolola ka moso barutwana bangwe ba santse ba isi ba bone diphatla kwa dikolong. Lefapha la thuto mo Gauteng le dira ka natla go thusa ba ba gaeletsweng. Go fitla ga jana ke barutwana ba le 1,400 ba ba isi ba bone diphatla kwa dikolong tse di farologaneng go ralala porofense. Go setse fela diura tse di ka fa tlase ga tse 24 gore ngwaga wa dithuto wa dikolo tse di mo bogareng ba naga o simolole. Fela batsadi bangwe ba Gauteng ba santse ba batlela bana ba bona phatla kwa dikolong. Lefapha la thuto la Gauteng la re go santse go na le baithuti ba le 1,400 ba ba iseng ba amogelwe kwa dikolong. The majority of the people that were here in this morning was those that were saying I did not apply at all. Late registration. You will recall that we said we are opening tomorrow for late registration. We said they must then go back home, they will come back tomorrow. And the second category is those that could not upload documents. You will recall that we did say that we have opened the system for them to upload documents, and they are being assisted because some they could not do it on their own. And then we have the category of people that are saying, I don't want this school. It's not a school that I applied to. They didn't even appeal. So they are just here for the first time to say, I don't want this school, I'm not going to take it. So what we are doing, we are checking in the system on what is really happening, and you advise them accordingly.
Batsadi ba ba moketsaetsegong ba ntse ba thologela kwa dikantorong tsa lefapha mo Johannesburg mo matsatsing a le mmalwa a fetileng go batla dikarabo. We don't know what is going to happen when they say we must go to register online. And then suddenly they don't help people. I've been having a waiting list, and then when I go back to the school, they still give me the same reason. And then they want to submit my daughter to another school, which I don't want. Ba ba sa dirang dikopo gotlhelele ba tlile go tlhola letsatsi la bona la ntlha la sekolo kwa dikantorong tsa lefapha tsa kgaolo. Moitsanape mongwe wa meento a re ga bone lebaka lepe le le ka kgoreletsang gore barutwana botlhe ba mo nageng ba boele dikolong ka botlalo. Se ke jaaka fa Foundation for Education and Social Justice ere seo se tshwanetse go diragala fela ka paka ya bobedi go letla barutabana le barutwana go tlwaela maemo. Baitseanape ba re go tswalela ga dikolo kana go bulwa ga bontlhabongwe ba tsone ga go a thusa puso ka gope fa go sireletseng kanamo ya mogare. There's absolutely no excuse whatsoever for schools not to be fully opened. And if teachers are concerned that their health has been put at risk because children are not vaccinated and because the classrooms are overcrowded, then the thing to do is for teachers to be vaccinated. Fela setheo sa thuto le botsamaisi ba loago se re go busetswa ga tsamaiso ya sekolo kwa setlwaeding ga go kitla go dirwa ka bonako. Schooling should not reopen on a full scale for the first term of 2022. So that we give everybody a chance to prepare in terms of the availability of teachers. The current teachers who are there will not be able to handle the bigger number. Remember, if we go back to full time, it means classes will be bigger. And government is not ready at this point to teach big classes with fewer teachers that are remaining in the system. So we need to find a way to ensure that we bring in more personnel. They can open a full scale in April in the second term of 2022. Ga ba gare lephata la ba malwetse a tlhaloganyo ba re puso e tshwanela ke go netefatsa gore tsamaiso ya dikolo e boele setlwaeding. Fela se se ka tlisa tšhakgalo go bao ba latlhegetsweng ke bagaabo bone ka ntlha ya leroborobo le la COVID-19. A recent research study showed that about 95,000 students in South Africa have lost a parent or a caregiver. So you can understand that we are going to see a lot of children in the classroom that have to adjust to new routines, but that have also experienced trauma over the last 2 years. Fa dingwe tsa dikolo di bulwa mo bekeng eno, dingwe di solofetswe go bulwa mo bekeng e latelang. Batsadi ba barutwana ba sekolo sa secondary sa Tirelong kwa ntlenyana ga Kroondal kwa bokoni bophirima ga mmogo le lefapha la thuto ga ba ise ba fitlhelele tumelano ya gore barutwana ba ya go simolola ka engwaga o montšhwa wa dithuto ka moso. Se ke moraga gore sekolo sa bona se thubakiwe ka malatsi ya khunologo. Batsadi ba tshwenyegile thata ka tshireletsego ya bana ba bona tebang le gore ba ye go tsena sekolo kwa dipolaseng tse di gaufi. Sekolo sa Moodville ke se seng sa tse tharo tseo barutwana ba sekolo se phahameng sa Tirelong ba tlang ho rutelwa ho tsona nakwana. Sekolo sena se na le barutwana ba fetang 800 ba sehlopha sa pele ho isa ho sa 12. Diphaposi tseo ba robalang ho tsona le tsona di nka palo ya 800. Sekolo sena se re tsohle di motjheng ho thusa. Lefapha le re tsebusitse gore gona le kgwetlo Tirelong secondary school, and then re ba ile ba nkamela fale ka dikgwetlo tse di leng teng le kgonagalo ya gore bana ba bangwe ba ka tlisiwa kwano kganye re buile le botsamaisi le botsadi SGB, and then we are all positive to assist. Empa batswadi ba bang jwalo ka Cecilia Makondorera ha ba dumellane le boiteko bona ba mmuso. They're taking our children to the farm again. No, they must take them somewhere else, not at the farm again. Barutwana ba amehileng ba hlaisitse maikutlo a fapaneng ka ha boiteko bona. Re batla go ba re tseba di sa dikolong tse dingwe ne re batla rona ra ba bolela rona ha ba batla di container for le gore e sharp for Margaret 12 gore ba khone study sa sentle ba nne sentle go sekolong. Ha ke thabelo ha nyena go dikolong tse dingwe ya affecta bana ba bangata. Ka Mantaha ha lefapha le ne le tsebisa batswadi le barutwana ba Tirelong Secondary School ka leano la ho isa barutwana dikolong tse tharo tse haufi ho bile le kganyatsano.
go se o tla bonagala ga dikolo di bula gore na leano leo le tla tsamaya jwang. Selwane Gagau, SABC News, Moodville Combined School, haufi le Rustenburg. Molatofatso wa go ja palamente ka molelo Zandile Christmas Mafe o lebane le tatofatso e golaganang le borukutli. Mafe o tlhosa tlhageletse kwa kgotlatshekelo le kgetho la bobedi moraga go tshwarwa beke e fetileng. Tatofatso e ntšha ke e masisi e ka semolao e kaiwang e le Schedule 6 offense. Se kaya gore babueledi ba tshwanetse go neela mabaka a kgethegileng gore molatofadiwa a neelwe beili. Bosekisi ba re tatofatso e ntšha e tla morago ga go sekaseka kgatiso ya video. Gape bolopile gore Mafe a tlhatlhobiwe tlhaloganyo morago ga gore a kaiwe a na le paranoid schizophrenia. Babueledi ba kaile dikgato tsa puso e le tsa go gobelela ba totobatsa gore kgetsi ya gompieno e ne e le ka ga kopo ya beili. Was firstly given to us by what I can only describe as an ambush this morning, when it is clear that the alleged inspection or assessment happened on the 3rd of January. The manner in which it is being presented, Your Worship, I do know the provisions of the Act is something that we want to place on record as a manner that is completely unacceptable and is not consistent with the state that cares about persons such as Mr. Mafe. Le fa go le jalo puso e dumela gore go tla be go le kgatlhano le bosiamisi go tswelela pele ga gore Mafe a kaiwe a itekanetse. We did not intend to ambush the accused with that letter. The fact of the matter is that the accused was sent for observation, and the observation came back saying the accused is suffering from paranoid schizophrenia. That's why we requested the court to ask for him to be sent to Falkenberg for observation for the obvious reasons, which are we don't see it as proper to continue with the bail application while the accused might be considered not to be fit to understand or even give instructions. Babueledi ba gagwe ba boleletse kgotlatshekelo gore Mafe a re o tla tsena mo strikeng sa go itima dijo fa sa gololwe. A re ga tsewe sentle ka ntlha fa e le mohumanegi. Ditokololo tsa mokgatlho wa ba senang magae di ne di dira ditshupetso kwa ntle ga kgotlatshekelo. Ba lelapa la gagwe ba re ga ba batle go tshwaela mo ditatofatsong tse di dirilweng kgatlhanong nae. Ever since Zandile grew up, like I knew him, I was still young. Zandile, even the time when I'm old, when I visited him there by Langa, he's the guy who always is quiet. He's the guy who always like his space, doesn't like to talk too much. He always answer what you ask him, then he'll just communicate with you. Kgetsi e buseditswe morago go fitlha Tlhakole a le 11. The court is adjourned, but will continue. Liki ya basadi ya ANC le komiti ya nakwana ya liki ya bašwa kwa bokoni bophirima di amogetse ka tlatsopedi kitsiso ya komiti ya nakwana ya ANC kwa profenseng ya gore lekoko le tla tshwara conference ya lona ya ditlhopho kgwedi e tlang ka bare go lo baka ba letile gore conference e tshwarwe. Maitlhomo magolo a komiti ya nakwana ya ANC e ne e le go kitlanya le go aga sešwa makala mo profenseng. Seno se ne se tlile go lebisa kwa go tlhophiweng ga komiti ya leruri ya profense. Le gale ka ntlha ya go runya ga leroborobo la coronavirus le go tshwarwa ga ditlhopho tsa dipusoselegae ngogola, maikalelo ano a ne a diegisiwa. Jaanong ba komiti ya nakwana ba ka ya fa ba siametse go ka leba kwa go tlhophiweng ga boeteledipele jo bontšha. The plan is that end of February 2020 provincial conference. May the regional conference, Ellen ready, they'll go through even before provincial conference. But the target now is to make sure that we are going directly to the provincial conference. The IPC committed, it adopted the roadmap, was supported by national office. Ba mokgatlo wa bommele wa bašwa wa ANC mo profenseng ba ka ya fa maloko a bone a le malalalaotswe go ka etelela maemo a kwa godingwana mo lekokong.
conference e dule mme mo conferenceng ya teng ha re bue conference hela slate bonyane se nne le bomme ba le bararo go tlhogong gore re bone gore re fetola sebopego sa dipolotiki tsa province re tla tsamaisa ao jaaka bomme ka bua re kanotse sehuba gore comrade Koketso mogomotsi o eleng ene convener province o tshwana jalo gore nne motlatsa mokwaledi wa province le maloko tlaleletswa komiti ba le batlhano ke fo eleng gore re eme foti moitseanape wa dipolotiki Professor Andre Duvenage o dumela fa go tlile go nna le kgaisano e kgolo mo conferenceng e latelang magareng ga ditlhopha di le tharo. The first one is Patrick Chauke. He is the coordinator of the interim provincial committee and according to information has the support of both the youth and the Women League. Then there's the Nono Molloy group, which I believe is very influential. Then thirdly, we have the strong man of Northwest, no one else than Mr. Supra Mwamupelu, who is always a dangerous individual. Ba komiti ya nakwana ya ANC ba solofetse go ka tshwara kopano beke e latelang go ka konosetsa ka ga ipaakanya di-conference tsa sedika le ya province. Patrick Dintwa, SABC News Mahikeng. Thebolelo ya metsi mo dikgaolong tse di farologaneng tsa masepala mogolo wa Mangaung e kgoreletsegile. Baagi bangwe e sale ba sena metsi go tloga ka la botlhano. Go le jalo Blue Water ya re didiriswa tse di pompang metsi di senyegile. Metamo ya metsi nokeng ya Velbedach e ngiluile ka lebaka la dipula tse matla. Menoka ena e tletse mahuhudi a thibelang metsi ho phalla ka nepo. Romeletswe ditanka tsa metsi dibakeng tse phahameng tse amehileng. Phepetso ya pula tsena tse neleng ka sekgahla di tlisitse matlakala ana a tshwanang le di makala difate a ommeng dipampiri le dintho tse ding tse ngata tse tlang di fitla di blocka dintho tsena tse re di bitsang di-screen ke disefe tsena tse sefang metsi a tlo kena ka mona ka planteng ebe ha dintho tseo di etsala di etsa hore re se ra kgona go hula metsi a mangata re a kenye ka mona re a hlwekise a tsebe ho ya setjhabeng. Water e re e sebetsa ka thata ho rarolla mathata ana. Re sebetsa bosiu le motshehare ho bona hore phephetso ena re a e hlola mme re kopa go setjhaba se amehileng hore ba re fe nako re shebelletse hore bonyane by pele mafelo a beke a fela re tla be re kgonne hore re khutsetse di ntho tsa rona setlwaeding. Le ha ho le jwalo Blue Water e re tswelopele e ka sitiseha e bang dipula di kana. Magala Masiteng, SABC News, Velbedacht. Dikgang tsa rona di teng mo YouTube mo ka di fitlhella ka ditaba-dikgang mme o subscribe le mo Twitter re teng ka @ditaba_dikgang. Tsamaitsibeng ano di khutla fa jano re sutela boinelo molibi mang ka ponelo pele ya maemo a bosa go bua re kopana gape mo nakong e tlang robadiwang.